nakwakira aha TV Western program Akadaara kandi katwese jengu oina magara marongi wasibota Dickson bari yawe konka neyo yakundebora yote nko kundi wembera Oburuuru wa COVID. Indeed omuntu ora ostame nawe or kutambara nawe murenko murwiri kandi practicing a social distancing kandi otakwato misho yara kwato munyindo yara kwato mumenwa zahoshe mekuza ahabweshonga ubwo nubwo muhanda gwo kwija kwa rushongu najya kukinga no kunga Oburuuru. Urwa katano urwahwire ebiro bena tukareba ekigombe cya NRM kitegebaye kanisa akaruru kacho aho twarebere abantu akiviremu emuvuyo omyanya emwe na hati emyanya emwe tekatire aha bwo butabanko no butikirizana hakubarayo ekiro kimwe kutera tukareba party chairman w'ekigombe naragira ati Burengyerwa-izooba yana amanyo ko munyakigombe kandi kumunyo mucyanga asheme kutera karuru abantu batera karuru ebirigiremu petitions awen pererera nyamwazyo aba ekitebe kikuru cya NRM batworeka ngo basiya petitions zikika 210 ningashi abakwetombuita bahika 210 bakwakanisa ebirigiro mu karuru ahabwe shongeji twareba president ninga chairman w'ekigombe cya NRM president Yoweri Museveni ari omurika cheka arakuvugana abebugombe na munonga yabugana abebembezi kurwa mu district ishatu eza district ishatu zirimo district ya Sembabule Kiruhura hamwe na Isingiro turimo twebuza tukagira tuta akaruru kamazima no buringaniza nyecha kane tuzo mu karura kandi akuteronda bakasaraz na chairman RC5 kureka umugenyo wonyine mu studios Tidijo ne Vincent Mujurizi aho tukuza kugenda tera toki ntuganira mbere ya karuru nk'abanyamahuru ito ntubireba tuta Vincent nakwakira wabara mnonga Dickson kunyashira abaturikize nanye nimbaramsya koko Dickson yayagambire nuko turutyo ahabubiro turumunumbo etegereza coronavirus masks okujara mask kugira ngo nekiragiro konka nikikura abo amagara gawe okujara mask kunabingara munongo kwendukana nabantu abo kwendwara ya chensire munongo mu communities no mat Dickson turiyo tutegateka ngo nawo ino muntaro bujubona basa kushanga rwiri so corona tekirahare niyo shonga abo turiyo masks bite chamani no kugira ngo twongere kwerinda kuko Dickson yagamba twenda kureba byarigiro mu karuke biro bino rwa katanu rwahwire yencha kandi za kutera kandi akaruka community leaders chairpersons mayors azanangwa ataka karu Dickson twaba takegende seze ngakusigire nkozo nyinje munonga zukireza buriya ako abuya tukantutera abantu bace kandi ubunda abantu baturahariho konga hataba nabanda mu kuba mwino kashango no kuronda umuntu mnywano wawo no mnywano wa most like wakazana makani kaza kugira deep wounds ningashi nkozo zirasigari nito munonga kandi kinji waka comparinga nakawo nekinji konga difference ari muno kugira ngo kare yakarura kahwire kabeka rumusente local government sabantu bakuta musente kandi ninyesga no kureba turn up wageragera nsana yakarura kahwire eje hatineja kubera hasi anyway Vincent nka kwineho omwanya gumwe aho bayimbatera karuru tukatugire kureba gwitu nkaba nyamahurire konka aho dakusigira nkare sigawaza side za Mbarara City South kwetegereza what was your assessment ningashi opinion yawe neha akarura kahwire ikinarebe kinango kinza gama nkaciha a polling station ari nabirendi omunyamutanga cyo kubanza karuko mugongo kakamara mani aho kwa kankine mamasiko bundi kugira ngo cikashirike kintu kisya kongo kunagiro kunareba ntana misho ganje kakantama abo kuba ate cyo kubanza no basaba kandi why this nkakafutama no hati kandi byaruje muto kubireba mana hatucine ko zuza karura icyo kubanza baheza kugama ngo president yarakaceka bwa conference already kiri kugendo misho nindugaru wampara already akaruru karinka kasjeho uncertainty abantu bakumanya je what exactly happened abo kuba no rahantu nangwa turi wampara yo ngaba yawe nanombe cweke bindi
no muntu najya ati nanka kasingire bamwibana ibyo twata ku expecting ngo mukaruko mugongo aho Dickson twayemerera hamwe ukatunga abantu igana ngatunga abantu 50 nchibachirikiriya ngo baraze kwenderera Dickson yasinga nanga kongana ko no tutekateka ahubwo cyo kubanza ibirungi byako kazi bifite Dickson 1 tukakirwa akaruko mu mugongo kari cheap ihanga tuguza kushoza sente nyingi munonga umutebekana akaruka ballot papers ico tukakiri kimwe ukagurwa umuhamigisha yo kugira akaruko mu mugongo because it was cheap na cya kabiri tukakiri uko nkabandi shobora mwagira ngo guyiha Oburuuru 50 ubwo gwa 20 kiba cyabakiri kongana kubye byabebiriye byo nangwe cya cheap tingumanye ubundi tubasaba batarashorije mu sente nyingi konka ikwate na transparency tukarachitwire aho kwa New Dickson nkabandi nyamitanga inateri abantu bakasiyobwire okurugo murayini y'umuntu omuntu awenda kugamana na line ndijo mushuto wasingire abantu bakaba ibeta abantu umuntu bamutera yo sente kirgo murayini yazayo bamukwata bamusika bamutwara kimwe sente bazuma konka kashati kiri ibaye serenguni carrot stick what yo kugira ngo baza kutega carrot ko baraje kwate na abantu kakirino bakikora kandi kindi nkagaruka na sensinge kindi kizubunango kitari na sente kugira ngo nikabateze bakarutu rinka batari twine choice ntuba to undecided kugira Dickson ngo uguno muntu nayemerera azumurayina kizomurayina baterwa ngo yeye ajurugama zumundijo hato yebuzo gumuntu yayizena ndakumanya wakuterera ninga yatakumanya icyo gukora so final akaruraka kakasigaho ibintu teka ngo byabitahinduke kandi teka za kwihinduka mu karura kanyica kare nibugumane bituhereza ari za nazo zitarizo kandi kindi ecango kituraho ekiturana tumanya kandi tuherarkiye akakarunde katinza aro Dickson aro katunura abantu uba nabwo bworo kugira ngo kasente tukarunje mu nshaho umuntu nayakira kasente ka kariya kwata kasena kariya kwata kasama kariya kwata kanja kariya hata muheru umuntu ine conscience takafire atinayo hati interro hakana nanka yampira kasente none nsoro tabanda muntu bakatina bakuza kutera abo kuba na teenage nemite yo mu ihangwa gira Vincent twaza kwetegereza embere ryo kweri tukashanga noza wa Dickson ya Centuria isn't it good in that muzirete nziriye kunkatero mwebembeza akwa ninyesiganya ho kumpa sente to kunkoma kugira ngo wampa tutwakurenda gana wa kampanye simiri azanyewe ninchiriza kugira ngo bazireta ziri wompire zaki konkatinda kwakarura but nico abantu gamba conscience na cyarengero ne kugira ngo okuziriya ninziriya abo kwa nango neza ballot papers tubentu ziriya umuntu nazireta yakwimtware biriye bwo zukwanura konka ikinyo ni ingamba no kugira ngo ati bwanyuma yo kurya sente z'abantu bana besimbere nimbasa kutina yo kuza kutera ikinde kitine ballot papers sagwa ballot papers ni nkurabo Dickson kura musiyandi kanze katero katere akarunchi kayo kuri yo mbafu yanjye nyina mayo nkatera nankunkwenda ngarukandaga yo kusekera atujye tugyo nanka yiza yatera omanya wamara kwihawusha ko mugongo nese mukeze zahangireze birebi ezo muntu kushangara haya nakwata ka video nango cyane n'ubyo tunaka kwantwara kuri yo uri mugongo gwa nanka abantu amwe bakatina kandi abatakatina babaye akanganya nani za kutera ka I don't care whether you get or no you don't know hati kabaye wireho lokatera nyencha kayito ina kutize fuka cyane najya toranyimira karuka ugenda nanka kuyana so twakaruka runje ana munonga omwiro buturiyo ntembeza munonga ikintu cyo kuzo mu democracy nehezo muntu obugabe bwo kugira ngo aterro wakwenda hati washanga mwina karura ko compromisinga akanga ati Dickson kanko cyo kureberaho hati waye simba hana nanka ke simba nashanga mu rubanywana banje mukwenda karuko mu mugongo I would rather create an excuse yo butabaho manyita nanka kataro umawubiza kemerro then umuntu akakubanaja mujuri utari that compromises democracy indeed listen harishonge mwe eyindebire nyemwaziyo I happen to get an opportunity nsibire omuri ntunga nsibire inside zango manargaye naza region rumwe nayitora roham yes mire nyine sam konkandi ukore mirimo yanjye kayamahurire ntar campaigning but ndebire mu kintu kimwe abantu bayimbija bahurira message okibana urugaho bajangu watsingeraki hati nyebuza akarora katubiye turumu niyo nkoreje ibayibarumu sam Vincent
ejye mbera yesente aha bwicare mune yongera tugira ngo abantu bacicerereza mu bebembezi bajya ngo namwaza yete mukuza kutukorera mwaza kuriya abantu babira boro munonga abantu bamanyire sente umworo ntacyo basa gutegeka kuba umwebembezi umwihangeri iki kibasika konga chances ziriyo zakwaho norahita iyo ntuza actually na wari ba richest arabagigi kumbense kuga Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim baba arabagigi kumbense yona bino bwiga buciro bw'abantu tabasigaye hati ekiba kweta the widening economic umwanya guyagati yo mugiga no more it has widened kugira ngo hari umwanya hangwa hagati yo no mugiga ozina zine kandi urukuba rukubi akuba umunonga mwene haro extremes ozine azino omubwinji dena abatazine nabo tubazinira kimwe complete kugira ngo utakumana ukurarenge nawo ngo kuwagamba ariho ibintu bibiri namazuma ariho ubworo nango ubworo bwene bwinjira bukirana kiri kindi kinaniraga ariho ubworo kugira ngo abantu nabo tubakumaje cyo gukora ariho that mental poverty kamere kwe nacito ubworo bwo mutu nabantu tubineje cyo gukora kugira ngo ubwire nubika Sam I mean Dickson hata ga Sam tayisimbire ntungamo umuntu nabasagumana ya Sam no muhembeza umurungi Sam konko bwire bwike arondo ndija kugira ngo amuhire sente kirengero 10 hata bwe nimbo etobworo bwo mutu akwa oyo no fogo ingo muhembeza umurungi ahabwa 10 ninge 12 zo umuntu yakwereza kandi urkwikiriza ngo umuntu umwe mutwire nawe tabayambire konka amuheri yakwe 12 hata zakwebese imyaka 5 efire na netane kuza kwisha nawe ico cyo konka hariho na neshonga y'ubworo financial poverty ubworo umusha utaba musente and atecho abujya ngo abantu bacipiremo bwe buringwa kandi twagaruka twagira bembezi bakubiha abantu bahwira amasiko Dickson 5 years ehwireho umuntu akagambe nebe nangwa tumutungiraho hafu ngo ujyo hafu niyo yasigaraye nawe imyaka 5 yahwire yatunkireho naye akana agambe bitumura achievingiraho hafu ngo ujyo hafu na abantu bacizo bwire bashanga ngo abembezi nabo bantu baronda password yo kubarabiraho akagenda akaza kwishikiriza tekateko bye ningashi ebyetengo byo nkomuntu konga echa hango munonge chinkuteka tugize rechizo bo mwihanga ati mubani Uganda yonga konga chinkumachira ko muno mu Africa na politics tukazihereza priority itwahire politics zabantu zo zagira opportunities zo muntu kubasa kuraka kutunge sente aho naho akahindura lifestyle hati ngawa icyo kurebero cy'unyine parliament yitu Dickson niyo ene orsa rwo kwegabira sente niyo shonga abo parliamentarians bahanu yo mwihanga nibatunga sente almost kukira abantu bona not even judges hata umuntu twakubaye no orsa rwo kwegerekera akaba nwe yayihura nwe yateka nwe kumanya byateka nwe yayihura naza kwehereza swana mpango kandi atewe binyagize echumanza ngo nobwa kujota nanye nari swana yizwe nabasako kaka swana kace ushange wabeza aho ngo tibuta wijuza kasosa ondije yize bawo ko ngamwe na mwijuza hat politics kuzabire nizo zayiha priority abo ko hatu wakwetegereza je nko mu Uganda katugambe Uganda ubwo niyo turumu politics zikoraje kukire ibindi byone not even business nazo abantu binyine bazutandika 2 years down the road oshanga business yo necumba girirwa hengo konka politicians no wakuza nko mbwiro bwa coronavirus nibo banda bo kureba barinka batabire sheken ako business ngo baje kandi rent kaza kubura wakashara kagmenkija no baye batakiza mu parliament no baye I think nko bwa witwa terwa hepatitis B nibo bonka abayera bo bakabaragurra bayo yawe sente zempa mushoro abasigara bacara umushara nabayimbenda kuraguza hato yibuza wakubena aragurwa n'umushomesa ni doctor ninga ne parliamentary now ishiranye ndagamba Dickson sitakarigera na politics kuzihereze kusigaza opportunities zone na n'ubwiga bwaho naho kugira ngo umwe better survival area politics hati tuzu Rwanda hata abantu kubarebe twaho kuzu Rwanda munonga kwano zo zugoba kandi tarakubahereza byetengo byabo hata masiko gashaka gahwayo hati umuntu nakugira iki cyorebere ntungamo kibekera na Rwampara kibekera na Kashari kibekera na Shema kibekera ni Singiro kibekera yo mwihanga riyone hata abantu bamanya umuntu zo politics ayombeke njunja gure motoka mpango ahindura mugana zagire mu nanye kanze kuzoro nanye mu mpereza kanje akwato kuza kungaruza kampe hati eza sentence tukureba nyinge ziyo politics akwa member of parliament no manya umushara gwabo tugurikiri
bakaguchendeza omwingi baguta omu allowances abo kungo mushoro bakakigendera tishabi bakaguchendeza nyesiga umushahara gwabo kuba taxed ni million kamukaga if I'm not mistaken around 6 million ezasigara zona ziri mu allowances mileage money kujwari roko sitting allowance byona ko kuza kututoringa bashanga kutunga sente nyingi akubatiza kwingana wa Kampala Central pakingana sana watsora ningana warwana wakoboko no yakushanga MP natunga at least million kasha tunishata na makumyana eze sente kubayo nyingi tujyamu nizakushiriza abantu kuzayo that's what kabiri nabagireka no shutu mutubazine tubashemerirwe now you see money has never been enough sente zikamaraga kugira actually there is no point of satate umbintemu nke sente zikamara aho kongera kuzigira no kongera kugira bikuzetenga hati nicyo kubarebera nk'abatazine konka amazima gari ngumemba ya parliament na ashashura abandi bakozi ba government bingi wamkwasha umusara goti ukaguma hati nabona yeta nkishomero na ashashura staff yona sente ze mwene kitwa yes memba ya parliament na ashashura kanati tokchire now hati amazima gari Dickson bachendeza nkati bakajya ngo umushara gwa memba ya parliament member of parliament are national because the profession kuja ngo it's not a career profession ban benda ba lawyer ninga medical doctors ninga engineers everybody can go to parliament can have qualifications to kuzumanya now baje ngo sine ya mkaga ni ejo baje ngo member of parliament then oshango ogu member wa parliament wa sine ya mkaga armuna questioning a technocrat permanent secretary na mbuze bintu byakozire umushawire PhD ninga masters eje niyo korte nayo nimbi na mnonga nyo nintekateka ngo vasetting ece kintu maybe obwegese bwihangira bukaba bikirya hansi hatwaza kureba Dickson yonka qualifications za waza kuraba abantu abari anje manisa ngo we all qualified to be member of parliament na abwanje abamuturengere tukarenga kare na nyabwanje tukagarukira mu bishanizo bya member of parliament akato umuntu uba kujya ngo senior 6 ashemeye kuba ari inkor kuzo mu council kana ngo kujwekera nka hati member wa parliament umuntu uri kuruga akagenda delegation iri kuzanka Germany kuza kwetegereza kuba yo bakora katugambe ombintu bitari mwe na mwe technical ashemeye kurenga revejo konka noreba tukiriya revo yo kugira ngo ibintu bikabiro bityo tingumanya bwenche biragiye mwe ntubihindura ngo mwe bitureme akwa kuromba inte byabe bishemeye kuhinduka ibintu binte byabe bishemeye kutandikirwa actually noreba towards the end bakaba biresiremu konka nabona bakiresire bakaba batakiresire mu mutima murungi ba leta qualifications za system mayors ba leta qualifications za division mayors bakujya ngo nangwa abese something like a degree of konka bo tabayigurisha konka nanyenda kuza kwetegereza ahashonga ya emirimo ya abajwekera kiri ya parliament mejare no kujwekera abantu no kureberagiro no kurondora sente zubakora then appropriation ninga shi okusasa na sente kutureto azikora twakora budget aha twataho then obundi no kukora tezo sente kurengo bazikoza abantu omukarura kahwire turebere members of parliament bakwika igana batano bagwire primaries babanagire kabatera tujya ngo uko kubanaga na ministers bakurenga 10 bagwire kabatera kabihamu nangwa yine district y'indebereyo almost ebirere mune cleaning eriko leta basi abantu tujya ngo baruhire tujya ngo bizire bine sente nyingi bakiza batwiremu nishunga ki omukure kwawe ninga ejemerimo yabo nka members of parliament tubagikozera abantu bagubana batamaziro actually ekingi noreba is a combination of factors abire bintu bingi munonga bikurenga ari kimwe bibiri icyo kubanza abantu bingi tuba delivering and twetaga kwebwe byenyuma abo kuba umumbanyabwenge bakweta George Santana akajya ngo those who forget the past shall be condemned to repeat it tokayibese byenyuma atunoreba icyo kisanje kituriyo ntendera kuza kuzo mu gihe kituriyo tuza kuterera karuru kikabame ibintu bingi akaruna togikwata ko noshijishwa jamen mente ya abantu abanyigire ku rugobwe bajya ntwiza kumukwasa and that is one factor by the way in fact tutakeyongire na ndeba government chief whip Ruth Nakabirwa arukuja ati tutogikwata ke yari serebizo yajya taba mu bakaka baruga bateza bakaruru
abantu kubagire Kampala bashwera bayebwa bakaza babomuka. Reasons were quite interesting. Now, ati obakushwera muna ati ngokushwera Kampala ati yete abari excitement konka echango abantu abamwe bakanyiga ahabwe nshonge zabenzi bazoroho kujya mu member parliament witwe kiyagamba kinyohinde member parliament nkumatagarukireyo abantu bashanka bambikiro gwe tuwenka konka bakajya this is enough abuka yachikora ntumureba. Now konka echango munonga banra niteka ngo nabuhereza Dickson. People are trying to communicate. Abantu bari bagezaho kugamba uko communication inebikaro verbal non verbal. Now abantu bari bagezaho kugamba abantu bakorire abantu ko kuba baraganise manifesto z'abantu bakwandika bakahereza abantu ningasho bakazigamba tabakuzikiriza. Now abantu bari bagerana vega step by step kugira ngo the only authority we have over you ushobozo twineho no kwiyamukarura no kwimakarura nubwo nkindi namnonga wano cyetegereza incumbents ababatwire ubuye buringwa abantu bacuzo bwire kandi batamuna kare ko kugira ngo oriyo no okora you are enriching yourself oriyo no yegigaza nko mu nobwo hazeyo no ndisho think kubiya kandi ekizube kiro kugira ngo urukwiha incumbent aho kugira ngo yamareta mwisha twina ngo mbamuhataye umukozi omwana atari no mukozi konga hari muna ka element ko kugira ngo niwergayo no ndijaze icyo nacyo kikanyire munongo. Listen twaje kwata ko omushoro gwa OTT nebindi tuje ngo bekanyizi y'abanyayuganda bamanyire cyo bakwiye no mwebembeze ni manya abanyayuganda bingi munonga kandi tinkuteka tengo nanye mbarahare kugira ngo nka OTT yo basaketa kantu kaki sinji birubizo ungani mabanta barukozesa virtual private network iba kweta VPN kugira ngo nahati na kugira togo mushoro nkagwanga bagutiro kandi tindugu nakozesa VPN na njya noreba now hati ekine ni gambira no kugira ngo are bintu ebikozwe munonga. And let me tell you nabagira ngo never underestimate the power of stupid people in large numbers. Abantu baba binyo taribeta bashemuka batwara kimwe for granted akantu babina mani abanyabigande bintemwe bakaba batabino bushoboroza azabashara mu kuteka ngo baza kwija. People are trying to protest. One ureba nkati nore member of parliament your minister ona wagira mu parliament umushaya yagarika yakureba nka potential yo kuba minister yakoga minister hataho bagwire batandikira hanuza kuba barore bakanye actually umucega kimwe barigira mbingi bagwa nabarabiro n'urano bajyanga kunkana wakazirati harabaka kumuna hatu bamazirwe abantu bine ebiniga ebitwire obwire buringwa bikurugira nshonga zitari zimwe but the biggest is kandi nabo mwe bajyanga bakakora konge cy'abantu bashimiye kumanya naco cyefani abantu bakorwa kugira ngo noza kusibuje tata nabaheza ninga wanoteka tukari hatu wateka chamushana twari hatu cyacho twari ebyanca kare kubura ntuza kubanza tuza kunyusya ngo haro bunari. So ebyetengo by'abantu nabyo tubikwaye hata harabo kugira ngo tukakora nkashanga mutine mizi ka umuntu omwe nagumana azuruza ngo akareta mizi yabi hafta mizi okagatwa yesu we bare kwari ni wagarese by the way konka no nija kana basagareta ngene ukore bindi koga listen twareba abantu babinga MPs abo butakora no babima karuru abo kora byaho amateka ngaga ninga kwindura mu constitution katoji kwata ko tugira ngo eji ni message yibakusendinga to the president kugira ngo tumazirwe ntubasa kureba abo bimira abantu aba nabo bagira bahika karuru ka presidential bajya ngo nga actually kimwe mbite kucira kuntangaza na president Museveni no ko kubasa kutora kwetororwa abantu bakabakusa henanga nk'abakikampe nore batwireho ikintu kitakacengaga tinkucenga nyonko muntu nore abantu bajya ngo the president is good but the people around him are bad. Hatejo statement ikambuzabuza abo kuba God who is always very good takubasa kunanga now abantu bamwitore bakwetoroza basta nka akisiyo bwira president ureba karura ke karga nangwa tukasiyo bwira abantu amwe bajya ngo president 7 is so dynamic we namanyi cy'abantu bakwetenga ubundi ka kusiyo bwira addressing ebyetengo by'abantu we ko muntu abantu bamureba ari murungi konga gukora n'abantu batari barungi then bamuhakaruke konka nintekateka ngo igine message mpango akibine kijyo mbwembeza aho kanoreba Dickson ibina byo bwembeze ni byivolvinga kurugira ako ekibina nkiba kiro kina man kurugira ebyetengo by'abantu mu bwiro
ekibina cyabi relevant no mechabe cyaba African National Congress of South Africa ekayatandika almost kwenda kugwa namwe ninja bakayinda ombwire bwa Zuma. It was weakening at a very high speed kuja nkuri yagumize metyo now marema kayajumara message y'ikuteka ngo ekibine kibara kweta NRM cheme kutunga no kuja ngisheme kutandika kwa addressing immediate needs z'abantu kandi kwaro message y'ingo hasa kwihangeri no kugira ngo ubwa hati Uganda 75% y'abantu bari hansi y'imyaka 30 n'eminyeto ombintu byo twasa gukorana targeting emishoro mpango kwenda kugira a very big tax base twetaga kuronda ekitwakwasa gukora eminyeto egeriyo neshohoro mu mashomero erukushoreka buremermo kawuromo mbembizi zo nagambe ikintu cyo kugira ngo ninza kutandika kubatwara hewe that is not enough from singa abantu ina batakwenda kuzaye kiteka gusheme ko with my age and your age twakiza here kuterekeye kandi abantu bashikwikirizwa na wano setoringa aho ryo nokora cyabo kubihanga ari aheza providing rege imyeto yaba nekora njibanyisa enentasia and productive abantu aba productive by Dickson kati nchigumo muntu kutwara ngo mukashe muze kwesharinga because or busy or in time tebe kuryo maraka aba banta mukeka teka ngo baturane besharinga bar violenting man wa yes omuntu yarara in time table nabaza kwesharinga najya nyona najenzire ninga tinyine bwire now omuntu nagagwariye no kurayata nabiyama mu gashe so emyeto yahiga kufune byo gukora neza kubera intasi ne hemshoro yani hemshoro ihanga ndibari ine sente nyingi munonga so nyoni inteka ngo kimumbye tango ebinteka ndashime gukorwa mu Uganda no kutagetinga eje emyeto yitwino bwa hata ko noreba nuko akusomanga gatunguce Dickson omanga gatungukira abantu bakura baba bingi no yombeka marwaro nyingi hatito turake no butine marwaro nicho kurebera tukarwaza abantu ba corona babanza batwara ubwe batakufa ko hakana harwara batakazirike batakabiri ataba kuvuga ibirore babari abasigaza binamana minyiro cyakubara abajwire vesto mu ihanga we natakwetaga niye now hati kiro mugishaka kugira ngo n'ubutine marwara abantu babarubata bera abantu bakutandika kukura munonga abo kwa standards of living bakura bona basimi akabukuru cyancetaga marwara kongana naba bakiro batakatandike kurwara right now reka tuba utilizing turukuteka aho ibintu byakwasa kubahereze byo gukora tubakoze se baye bar productive tubakwengaging ibintu bitine mugasho kandi at the same time bine sente babasa kushashura imishoro ihangana rugo bacyango hareshonge ndisho omukarura akaturebera nkaragam turebere okurwanagana munonga akisare mbere ntakarebera karuru kutunga emitumbi abantu bakwitana abantu niyasiga waza kuronda mu Uganda babasa kusurenga ombatu 20 abafiri azo primaries hatwareba okwibana twareba okurra twareba okurwana tujya ngo akarura kutukuza kuzamu akutukushanga ezenye nemwe zitana ziti hatu baza kuvugana aba FDC baza kuvugana aba NUP baza kuvugana aba Alliance for National Transformation baza kuvugana UPC baza kuvugana DP ntiza kugira karuru kakushaka no of course nyewe I'm not a prophet of doom tingwa ndakuba nko umurangiro kureta makuru mabi konka ikinkwena nguturebe no kugira ngo akarura kakagumiza mukati akakutuza kuzamuka za kuba karakabi munonga aho kuba ninyena nguturebe atekizwe kitwire Dickson nk'ikibine cya NRM mu buhango na n'imyaka icyamara nkebe mbere ihangeri iki kibina nyine binte bikiremere kandi mutega ngo bikiremire kimwe muri byo ni intano democracy okubura kugira ngo imwe nk'ikibina mwe mweta FDC DP NRM naki kandi nane binebe nabyo tubigina ko orebere kibira ADP barga mbona bayishko munanko nukunera ngwabo kubangu mawu no mwembezi mbi now aba FDC abagenzire nabyo no bireba nabandi uko bagenzire bakubeta mamors naki na then DP UPC bamtwara umukoti akena bajango rugahita muyabuteshire nawe yaje ati kote zizenga utamwegera yokete ine shonga so dawuta kwenda kuruga then atko bireba byona konka the biggest one bireba bano bitera mutocha isinke kibine cya NRM cyo kandi abo kwa cyo cheme bachikozere kwetagisa kugira impinduka nibindi birako nka DP nyo mazuma think kubiha pe Museveni akajya ngo akargo mu DP obani kinana na ryari ngo yaje sije nate ne teke yongeraho now atko kwa no biri niyo yibuzu twunga nyine kwebiru konka NRM sincere ombinte bakozire byona bashimiye kuba bachivinga intano democracy cyo kumanyisa ngo mu kibina ntwikirizana ngo
Dickson twesimbire hamwe mu kibina konke bintu basa kuba nyenda gukora nino basa kubikora nabo kwa kibina kine manifesto the party manifesto says ngo bakore ibinebe mu myaka itanu so kugenderaho no mare yes hata turetera twesimbire ntugira akaruru ko kufana kucyara niki because nyoko nakwentara biremo oryo kibina cyane I don't find a problem in supporting you konka njyana urakaruru kagenda kakarure ngo kugira ngo either you die or I die so eche kintu kinaka kwate na nesente ziri yabo kugira ngo byomwe narwana kurabaho abo kubiba kuronda bir personal konke cyango munonga nke vina bishemeye kuba biinstiringire internal democracy mu bantu babyo kugira ngo orugwana ikiruzo na hatu wagenda norabara bo mu myanya twetori noza kushanga abantu bacoza ati nyo bansinga ni inkirizana kandi nza kushagiko waraba no bace abinji tabakikirize ngwecho nubanye so evina biteka mana kuombeka intano democracy ninga sho kwikirizana po munda evina abantu barayikirizana ngo baza kuzo mu game abo kuba okwesimba omukibina na munonga kezi primary turumu ningo kwirukanga mu kishayi kugira ngo mwana mwirukanga no yikiriza ngo yakusigaye abo kubanza wawe akabi ninga kati oya nagenda kusije ningo kufukana abantu bafukana ukira wa mwikarra to kuza kumuhendo rubazungwa kwa muteranse omusiga ho garko muhimusi now cyakiri kityo ntuza kureba ntugira primaries nkezi omuntu asinge mugenzi uriya mukongora cyo tinga jati ninza kushagika twaza kuzenyuma kokati no rebo no bururu sigire kuzumbanda so evina iki kintu kibiremere kandi ni kimwe ndukureta violence Vincent haresho ngendijo ngareba president akaruruka katerwe birobena president akashoze baroha party chairman akashoze baroha ibiro bibiri oba kibanza yabirene jangu mtabasa kurugara registers tutere buri muntu atere ahacanga so long as abataka babana ba chairman abana manya ariyo mutuze w'umwanya ogwe ariyo muhagize we kigombe nangwa ogwe kubanza kunagirebera najante akaruru tarabe mu kwikirizana yani ndi tukurabiremo konka ahamwe tukashanga interpretation ye baroha ejo abamwe bakagiyinterpretinga suit their interests naho urukurira ngo abamwe bakazana nkabiha impunje bazi leta zatera abamwe bazana nkamuka umwanya kana nkaba leta abantu batera bakemana babikiriza eco nikiba eca kabiri nangwa ndiyo mu bantu bayi batakwikiriza no kugira ngo abantu batere abatari mu register ko kutagira kushanga twashanga hariho emyanya emwe iyo babireka mukashanga registers doctored abantu babahandike abayihandikise members abamwe babashaziremo bacanga babashaziremo oshanga abahagize ba Mujurizi nanye simbere niwe nabasharamu nabwo registers zimwe kubaziresire ngo hakore display ogarakaye na kampara tuzahikayo zawura so internal democracy nejembera and I don't know whether I would fault the president koka twashanga tucine secretariat erikumara emyaka 5 ekiza kutebeka nsakaro bintu bikija tujengo ebebizo bene babel planned over it's just a failure they indeed cannot preach what they can't practice ati echo kubanza nkabanza nanye cyandebekera nk'ikifana ukakibuza waye ma Dickson ikibine cyo bakweta NRM of course nico kibine kusinga ubuhanga mu Uganda chikoze ibintu bingi aho kubimwe no bireba ati mazire obwire buri yes kashi tibiyo myaka ati nkecho aho gati no rumushamu kuri yayo nahayana ati ko mushawe imyaka 20 washanga nahayana n'umwana w'imyaka 5 ni kuciro buringa n'umuto gumuze n'ikindi cy'umutega now NRM yo kimwe mu bintu ibinkugireba nkashasha obumwe ni sasi wa president Museveni aho kwa ningira nka sympathy nashanga kora wenga manya ati nyonka mureba umutokse zabezo hagati ya lockdown omushanure nare baringo jotkunga ko nyango kibine kirima bantu nkikumbara active nkawe kandi chiko jotkunga shibo butaba active tubara mu ninga niyo mberermu me ato oshoberwa konka amazima garungu tindi kumanya aho kuba nyonka ni ndeba haro n'unabe nsi ubwire kajya tkonka shami makumyanga yo muntagambire can't we sometimes have the vice president or the prime minister ati kushobera konka nanshanda nkaro overworked nakora mwenu munonga amana akoza minjo mu kibina
kugira ngo nujyo twunga buryo mukuru cyangwa ine effort yo kwinga neti bakabe barahareho kuciro kubari. So it's like a one man's party, and my worry is obwire nuza kwika nushanga umuntu atakinega basa gukora ibi byona hazana habaho uruporo yo umuntu wabagwa ninkeka ero kurya ero kwinga ino rutoke bateka konka hahingo umuntu ubwo umuntu kakugenda kura man gacena ninga kwiya kugira ndware kamutegana sasa chimara ikejo ni twesa now wanobuza aha kintu ekikwatirine no kujya mu president akacura hata ina sire kajya kanchezane nawe tukaba twarebe cases zo kugira ngo Dickson ya acaro yesimbire haruhuna no yesimbire nawe kandi ubunda ine kisije kandi mu kugira kisije hatuwe nasyo bwira abantu bari nkabiniwe mwena ka kera jati nankana bakutera nanka ati omuba kweta register amazina ganyu gaburamu mwena amazina gachiba gatarumu ati Dickson okero kiza kwikaho unanka tutukureba mu register no voting hato zakushanga ngo intention ingashigenderwa kibe kiri cyo kuzibira abantu kananka kutera aha bwa choice yabo mwere kubantu bagira ngo twantuma ngo Dickson n'umuntu wakakuba ntumumanyishe manomanya okay natera abo kwa imyaka n'umureba hata cyo kare cyabaho a better alternative kira kiriye kindi nango cyayamba abantu kutera aho kwa abantu amwe nature tubari mu register konka n'umureba ureba ngo ari eligible ayine myaka yo kutera kandi namanye cyo gukora kandi mumanya ngo guno mutuze hata aho nyonka reba intention abo kuba okungira ngo nantara mu register konga mukuma ngo mutuze no kunchiriza kutera tumukuza still kunda giro kutera so echo nkanta kirebire mushonga kuya kinkutina no kugira ngo aside kwasa kuba utakushana zityo no buriya neje nkora yo kugira ngo atene time ntuguma tutunga decision zizarga muntu hazo mwenza apply ngo mbindi binte biri nka sensitive hata aho numugiro buzu konke kizoberyo nyonka reba ingeri cyabinkiza gukoramo nareba na intention one sort intention ikabiri yo kugira ngo umuntu numumanya kugira ngo yarga Kongo umugengo gunoha ayine myaka kuzire so he can vote tinda kirebire mu buremezi izobere ndebera umuntu omwe yargayo yajya ngo yaza kutwara NRM mu court ecyari munatwara NRM mu court nation ngayo kugira ngo okubaye batebekanisa karuru no constitution yabere gamba no kugira ngo members ba NRM no basheme kutera engeri party chairman yargireyo akakora no shot things about constitution ya NRM konka no shot name hope shobors konka najati okutaye tebekanise no kutaye campaigning atkatshaabo Oburuuru members ba NRM eturagiro kucyahinduirwe president yajati party chairman yajati buriya mwatere najati nicyo cyatumire nagwa karuru yargahe yazo mukoti kwari tinka manyire ebrarge actually na seeking injunction yo kugira ngo Oburuuru obokuterwo orwaka nyecha kare butaterwa so manyaba injunction yabo mushango bagurire konka would he have a case ninga nawe just no kurura makarangira machas haya mubuzo tinyine chango chinkureba chikurira korwa tingumanya bwachi konga no manya skepticism nebo arubo kushango tine masiko mukindi chikuza korwa nangwa mabirizo ko tabaze mshango minyaza washome bandiko byenu vabiri musensi konga tindi kumanya bwachi kira ati ashira rengo rwo kurebwa ngo umuntu ku saptuwa takira ku abo kwandebira inene byahandikira rukutana by the thing makorebe atkwego yebera atkwere very interesting by the way konka mirunde minye bintu byero tuba kucira kufa umunonga bitu katurinde turebe chikotera gamba ukana bukandi koti oga tugamabirizi ogo mushango tugamabirizi ya hino ndijo omumbabire besimbira cyane konka toyiruka tukaza ko mu Rwampara tukareba yes nkahandi abamwe bayanga results nkoko handi bahangire konga the interesting bit no kujangu Dr. Tango Doi chairman wa NRM electoral commission akija yargayo yahika aha district yarangira more asima ko muhanguzi kwabere yargaho nyasigaho ikironka kimwe registrar wa district yarangira an kansibe hatu Rwampara wakikayo no shanga more asimwe aine baraha kumore kango muhanguzi
otureza kureba ebarhe ya kabiri oreya ana kansime naho nakujatindi y'umuhanguzi hatu wazi ko mu district okashango ine flag bearers babiri akaba kumbire nimbuza register ya jati tango doyi ebe yarangirire results akaziya na jati to twine nzoreka ngo gunwe musinguzi in this case nyondebere by elections evidence kirakubaho za national za independent electoral commission no bahaye haba hariho badu kigundu atakagenzere atakarugiremo akahika ushanga yarekera ubushobozi district wa district mukuru wa district yani we yarangira tango doyi cyakora is it in order think sure about the electoral constitution but talk shot mwana arenze ya mandate yerenga nkabandi ho mu church ari cyo bakwita the infallibility of the church of the pope ishkumanisa papa umukereziya ngaturka papa takukora shubi ari infallible mbona umuntu kubi infallible nchimanisa no ashirire na mnonga yari yachitebe cyo bakwita ex operato now icyo kubanza umushibine cya NRM abantu mun bikiruza ngo abahiguru bari infallible and that is a very big mistake umukibine cyo abantu binjya bacirumu ninyesga either tubakubireba ninga kubakubireba bikiruza nkastogwe no wahigura hikire natura hikire so there are some people who have been considered infallible now think manyo batango doyi nakimanya ninga takuchimanya konka na wabuza abantu binyi mnonga bari mukibine cya NRM abini independent mind mbakugira ngo napakuka tango doye namani minja ine speed no mukugamba ngo kwagamba noreneza urugaho agamba ninka Trump by the way then acheza okwakugamba speed no no at Trump no mureba ategesha abe yaramba stinga South Africa amanda tayini byakoze yobuza karuruka kakusutamire urufaki konga tango doye ico kubanga nyono suro twashimikwa narangira akaruko mu district aho kwa district registrar na mnongo mu kibina nk'iki kibaye bari mu primaries registrar na namara no ijanoza no garakanisa abantu then omureka koro mu rugo kandi eco twareza kucirugawa uko tango doye nawe mukorere ni yejo nyesigo mbangwa nuko akozere actually think mo kuyabatwire makerero wiro yaba amazireyo akwa nyono suro ubundi akari yo mwanya ubundi so ati Dickson akaruba kakatiruwa gatanu ruwampara akaruko mugongo kashemeye kuraka kurangira aho kwa abantu abayemera boma bakazo mugongo gwa Dickson twara shaka kubabara hati wano basa kusendinga results zo kugira ngo boma umucayi abantu 50 bashagika Dickson ababari mugongo gwana nkababari 10 hati ico ncimanyisa ngo abagaceka abayemera mu gwana nka still numuraka kuzigita wampara eshayo zikarenze shabirina akaburako kandi ibyarugireyo barangirire morasimo kandi kwaje kwa ubwire registrar yarangiriro ndije mwana hategesha twazo mu mazuma habireho effort mpango yo kumediating abantu abo kugira ngo hagire cyakoro ati we forward ne abo batiro Oburuuru Dickson nibamanya umuntu vayemeriro mugongo wakwasa kwa yasingire yes wayemeriye boma takumanya bwargiye kaceka takumubwargiye kaciga takumubwargiye kakobana katete kongatirisi tabantu babasa kumanya ngo ahasingiro nanka okambana bereba namisho byo kandi cyo bitandane bya barotsi mbwenu esabi iteriyo ne wanyencha kare actually ne shake yaho hati habire effort mpango yo kwenda kumediating abantu akwa isi ekiba kweta peace and conflict resolution n'ikintu kikuru mnonga hati ebe byarugireyo aho hati final ntushana kabine two flag bearers ukibina kimwe it is very worrying oyucengwa karura kandi karaka akarwampara no western ni eastern rwampara east ikashiro nozi yuka mazi kabanyinja now hata akoko arho birarugireyo ari ya district headquarters ari kino naho inabantu arazatuza kuruga so nyoni injira ngo ibintu byo bintu aho ebe bintu finally nibisigaze twakwete nkojo ombantu iwara abantu okibanura bakashanga abantu no gamba nabacwera no ugirota abantu mwe bageraje ninka abantu kugira ngo tubine powers konka inyisiga ngo ntuza kwikari bwo kutandika kushanga umuntu ari nagamba ubundi abantu bamugwere abo kuba ensho bizone zukubaho tutukutungo kuturaziho mu bantu abantu tukabahereza cyo kugenda mwe hategesha rwampara ikintu cyo cyo kubaza kubuza buri umuntu kikamushobera which is which akaruraka kasige bironda ombantu ahabwanje no mwoga gwe kibina abo ko hate kiri mu FDC kiri mu DP kiri mu UPC kiri mu Gema na obana people power na
neki no murumo gw'ekibine kibeki byo mu karuru okureba okukyara resolving conflict egikarugumbantu kandi abantu bakatekateka ngo ekibaronzire nico bayeno bagenda naco otherwise atebe tubikwiza kusiga karuraka bikabura kwiza kuzo mukarije otwagira kuzaha preamble yanjye nakwerekere ngo bagize ngo electoral commission in petitions kurenga 200 ezi 200 nominations ninyasigaza NRM no kwikumi ebiro kwikumi na bibiri if I'm not mistaken agati ebiri 12 for MPs no kwikiriza ngo as petitions NRM pattern yakuba yazi investigating yazi herze abatwaza kureba abamwabwa frustration bijak independence ahubwo kitakwiza kubasikira hati nyoka nonsure tuzona bazohereza ngatango duyi by the way hati Dickson secretariat nyendo yebu kashat secretariat mahati ato chebe tango doya kana argaha manaza kasese manya sinjiro manya nyono nonsure tuninde no wenka no wa region age chijaja in a region ndijo so most likely ndiza kusiyobwirobwe twina abantu abareba batamazurwe kandi abantu barakome kuba batamazurwe either bakugezaho kwiza independent kandi ikintu cy'ikibina cyabe cyatekatekire nyuma kukirondera umbazi so ko kuba noreboreba ngo umbaze bwani batekateka kufutire ikintu cyo kugira ngo abantu bamwe bazumukaruru barugamo bari independence hazo bundi kitegana sabo ko hatiko kuba wagwire ninga wajyo tubakanyiba haze byona nibire tukina nagambire cya conflict resolution abantu nibarema kuhendera je bintu bakikirizana nato waje nayo tumbu itagenda na sympathy y'abantu kugira ngo yes bakamwiba kutoka nk'umuntu hato shango ubundi y'abantu wiyija katwara urwinja kasingo abaye ne bendera hatebe byona bagamba bagezaho kubyihamu bakutekateka ngo bashemeye kuzura abantu kwija independent but you see will never stop people from coming as independence so long waba otarukubasa okubashobora abati Dickson wabo n'abantu mukabo kurwanuka juti nyine cyo kubakora obe no mango amahero no basa kwiza kushembe mbare so independence baza kwija bingi abuko cyo kubanga ko kwagamba as petitions ni nyingi kandi nabwe nabana butwa kugira ngo babahurikiriza kuba kweza kubahurikiriza kurata huki abuko abantu no bahurikiriza hati eba kweta solution ninga sho mubazigwe kizubugubura hati yo jangu babahurikiriza konga amahero shanga abantu batamarwa atabuntu baza kwija independence turukhendera eshani ndeziri nkeze muri zero president Mejari obiyari pate chairman obiyari kacheka nomanya abababiri nyasagana basa kutana akwa decision yakora hadene korwa nke apate chairman term capacity ya president na rangu hina abantu babara biyagamba hatiwe nobo kwesimbo NRM mitima ya uri handi ibaba mutwire nabakutambara niwe nobo batwire nabateganisa ihanga koka omuriye ya Mejari yagamba shonga 3 eyo kubanza okwiba karuro mu kigombe ya kabiri yajangu haro plan ibaram bakora kureba ngo bareta a lasting solution ninga omuru ombaza gurije bukamararaho kimwe okwiba karuro then ecyakashati yajati aho batira karuro tuturakagarkemo akwa abantu nabamanya osingire no yajati nahabayija kora okucondoza bareto rubwino kandi bashanga ngo oyibere orugeho then ahakarone kijagarkamo omyanya etatirwe konka anyway china kakwate national imbuza as investigations akwa hari investigations petitions konka evi ntubasa kureba NRM ne conductinga akaruru ka free and fair tubasa kureba NRM ne conductinga akaruru kamazima no buringaniza katabire mu kwiba katabire mu mbare katabire mu kurwana arakintu cy'umugisha muntu arukirana agamba okugira ngo cyango twena kurundana abantu bazuba bakakanya then ukabataho ukajuturimbinje wona cyavuga ngo cyango munonga nakira kugira you don't give what you don't have you can't give what you don't have yes you can and that is a natural by the way Dickson wotine miliyoni gishana kutana sendo sana wojine ni wasa kumpa heze ningo jimpe na kungato kanpe chintu echotine
na ubwo mishana kiragamba ikintu cyo kugira ngo babanze bacoka abantu abaruza kuzo mu kibina de nabo kuza kwebembera aho kwe kiba kuza kuhereza abantu ne kibine gusa tuwabuza mwe namwe basa kuza kujyaka bukabundi ati cyo kubanza tinkuranka twiga kujyaka bukatara umuhonda aho kana nakuzengoro no mu kibina taro mintano democracy kugira ngo abantu nibikirezana ngo twakunda kusingo rugeho hano shajike ati nuko ko kunsinga nje ntinda kwijanga independent ati cyo nchumanisa ngo we don't tukwatagana then ekindi esente eziyo nzongera kurete bizu can you believe ngo hat win incumbents abagwire ngo ngabuza kwijanga independent amazina gabo to kugamanya umucwekeke incumbent ngo flag bearer wekibina NRM atwiraho konga abujya ngutakwasa kwikiriza ngo bamusingire ati najya ngo naje independent so hari sente eziyo mukaru kan monetization of politics ico cyo nendwara yo kuteganya ngo shibine cyashi Rwanda secho eje ndwara batabaza ku Rwanda satwina abantu abo kumanya ngo bakamusinga konka ine sente nabasagurira out of his money agira abantu abiyagura hataba winning akusinga ico cyurum kina abantu abakuzogana kugira ngo nabasata kunyahedende ataro arongo unahurire ngo bakagira ngo we yabayisimbe nakana mugaya konkarebire nushahagira mutwani hata sente nduzukora so kine bintu binje bikuteka ngo bantu bateka ngo tubasabira kujya karungi icyo kubanza NRM by the way itandike kwikiriza abantu ngo Dickson ayizire yazumva ibintu nkamemba na amataringa kunga kumukusiyo bwire waje otogo n'umukuru na kiraryogu omwe abantu bakiza kwesimbuka ukarebe nyuma ho mukahwire kariya kenyuma kahigo akayena rebo mushaka jya ngo gunanye simba hatogo amusini ya twim ni mukizana nkamu his boss wakireba so ekiriyo ni ingamba no kugira ngo bwire kubukwika ati baranzi yambajya nkonkogo nohogo mwene ke kirwana ugamba ngo president yagamba tingu manyoba umukibine cyabona ko bakora konka umbwire ngo abantu baryo mu karuru ubu umuntu asingire ninga gwire hatwo kwijana ugambo tyo nori ko wajajinga and nyabwanye no nsoro tekibina no cyakwa kina abantu bingi Dickson hatto sheme kutandika kuteka te ngwa mwete mukubenda abo ko bibine byo kurebana babyina mani biro kunko bwenu bika abantu bacendera wareba NRM ne manya members beine akwa twareba akarura kutugiremo tukareba buri yamwe yatera n'abatari mu register hati nk'ekigomena wasakremingo tauti nyine members bati ninga actually nyoko narebe cyabaho nkateka byinje mwe najya ntababwaye batari mu register abamwe yes bahaza kwija confusion ahamwe nateka ninga no kurunda justification yo kugira ngo nyense akaroro kukarterwa nekumibirabe nagumwe umuntu justifying aje kuri members ba participate gero primaries we have numbers anything is possible akwati nyine kwegisha abantu abayemeye yo mugongo kigumiye kubama kandi yenda kugamba Dickson akwanga nyondi wo mumbanza bukwikirizwa mu muntu kugira na capacity so bururobo abantu bingi bakabutera kandi tube kibina cyane nare konga kaba natera umuntu kugira twe turya cyarunka kansara nondo bwa kansara nondo bwa cya person ni nkurebo nubasa abantu bakatera so to wake up izo aramuka bakomerera nk'ikibina no bakoresha lastly narakuze tunywaze sibire ngoma nara ito hina humpire tukashanga abana nabajangu abesimbire mumpe sweet they were very young abana mutia sweet ahantu kwabira nakika nkashwatsi gota akamero I noticed abantu zibiranza kwikashaha itano ina basinzire. That's one. Etakabiri washangora munozo mu karuru. Omuntu no mugurashirengera ukomeye kumibira natera karuru. Do we need democracy yo kugira ngo uriyo materi oba tugarura electoral colleges bace basharire mabingi? Nangwa wahetegereza electoral. Akwa kanoshinga ngabantu bamwe tubakumanya nabo bwinshi bashimye ko batera karuru. Of course majority do not know. Kuyachizo ucha electoral colleges no kugira abantu kuba kugira ikizo bakashanga batarahagura wundi akano ureba hati ahabwa corruption na area entrenched no basa kushangwe nabembezi bace abakucwa mu buricuma akano abantu bacwera mihanga konka kandi hati bobonga kuba kwa batar realistic jonje manisa ngo ihanga ri agenda akano bamwe n'abantu bace abakucwa mu ahabintu byone bikubakwataho haza kubakwa baruzingire ground ningashi touch na nabantu echo nchiba wasi konka echurun chacho
emirundi mingi ko kugezaho wakyetegereza imbere turamureba mbere nako kushana akatwina umuntu wakuza kutera akaruru kamubuzo tubishwana terero atanantera president na junani ko kitakukimanya member of parliament takukimanya hatkana nabo kaho joti ncurungi twagira abantu abo kwetegereza ishwa nchikoro bakacwera amabaro kama iware is umumbera nkeje iturume yo kugurira no shanga tabone babangu kubribinga abantu babarunaki kandi umanya enkore itwino mu Africa emirundi mingi amahanga nigakirwana munonga kwebembeza abantu bake abo kwabo bake no basatisfying ibitegateko byabo okeza kubakiriyaringa hato bagambirira abandi so umumbere yakwache mu corruption ninyera kirakshango inakantu kake akabondo kake kabantu abarukora buri kimwe cyono on behalf of the country hata abantu mwamutari realistic mukajwekere byenderwa by'abantu abaryagura surutu akaka abantu bakiri babasa kukozesubwaje ahabwa abacyaba bine byetengo byabo ushangi ihanga ry'intara sibara baturikiriza tiyane abagumira batureba TV West nimbasima kurgashayi no twatandika zabashaha 5 no budacika kandi mwe bari kureba TV West twantugamba nshonga nyi bunongeze kwata akaruru nyenchakare message yanjye inkubasa kubasigira no kugira ngo mugezeho ukutera akaruko businja abo kubitwa bukuza kutera nyoniwe ntwetaga guma hamwe aho kubibwe na byahwiremo life continues ntwetaga guma ntutiza n'ibintu ntuguzane sente turi abanywani ntuzikirana ntutahira n'imbaga nabo cyo takarwanda Oburuuru butwashakuri kandi mwabesimbere mutwere ni mumureke kutuba member bombi yo kuseparate ndinde nambanya tukwendera nindugo mu family y'abantu bakukira kwesimba kwagana je ushanga nankanarwana nankabahagize banje no barwana naba kongo kiza ushanga Vincent na Dickson abesimbere bono babugana baganira bagaberanente batwerana namabaga yibuza ahabwe cyo shime kurwana umukaruru ibona jangu no kunda akaruru kusinga ogo okesimbiremo no nyabarawo Uganda ne twena tera akaruru kamazima tera akaruru kaburinganiza kamazima no buringaniza kandi tera umuntu wo kwenda ahabwe ntungo kaye cyanga cyawe murare kurunje Singura miliyoni ko mwikome omudakika 10 buri zoba kandi ushashuwe aho naho hasemo yawe utafura umugisha okusingura miliyoni 32 Sunday a super jackpot show imata star M85 star isha hash Airtel Ringa star M35 star isha ari MTN tasi amwe namba zawe ishatu ezomugisha okuraseho TVW eka mu muhendo gwa kurugasirigero kome kikame tware 5
Across Sudan, one of the country's most important archaeological sites is under threat as floodwaters creep ever closer. Also in the programme, taking a lead on mental illness. The Kenyan musicians tackling fame, insecurity and depression by talking. Hello and welcome to Focus on Africa, coming to you from BBC World News. Now, over 140 Ethiopian migrants have been repatriated home from Saudi Arabia. They're amongst many who are being filmed, held in overcrowded detention centres by the Saudi authorities. Now, the images of those cramped and unhygienic conditions